chatamba, por Yesu laro janani. Ewijo mago chatamba, ewijo mago chatanya, ewijo mago chatamba, por Yesu laro luwa, por Yesu laro janani, por Yesu laro luwa, por Yesu laro janani, por laro la dilwa, por Yesu laro janani, por Yesu laro luwa, por Yesu laro janani. Gamere baro bella gamere kyo kalla gamere baro bella gamere kyo kalla gamere baro bella gamere baro bella gamere kyo dana kire kure kiriyo kire kurini dana kire kure niba ni kyo kalla gamere baro bella gamere kyo bella Betul kayaknya yang matin ya jolo. Jujur piyu matin yang metua. Ikeng dong gimana ya? But labang balakar gue bicara piyu matin kita lapang kabedo orumuwa mengapa kita mati kita mau dia pada labang balakar batel kita yuk cari kira aku jujur ini udah baru Jawa mafut biar kayaknya berani gitu kan ini berani jual sore tinggal dan mana kamu kena lagi. Now, doana mero kardam. Ingaw gano o chaka duang ka ini Mike o rie duang chia chere mapat. Thank you. Yeah, wakdo mera chere kel pan le sako unati wa ini ajol uno dijo moti wa kenyo wa fo medio chuni me o chia dek matien me biano I program matien. Kono men penya matien o penya lo modawa lo kom kabedo orumuwa. Kabedo orumuwa en o penya lo en o kikip gum kwecha ma la diet di ben ene bikelo Honorable Jimmy Amone kikip gumeno. So penene ken yumatin bet kenyo balabon balakar wachir wakelo panle so go bino studio wa waneno ken ma wara mo chaka yup kede nyo piretek mero wa donyo go chap giwaje gumeno. So wa chak neno yetum kan wa chak kelo ge pinga ene aneno mo madietie ka ene mego rosa kumu o fo matek ke chileti Grace tie go la mer Christine tie kanyo bena makome kila diet Dr. Alfred Banya ana tie mabela diet fo tie me fo European la mer Joyce tie kan bena ma wa menya ke
and and then la me Robin a take and Dartin of what you Come on, run away. yo Locking. Ai, chiela yeti abie twae, chiela yeti abie kan kitu yuke. One kind of vitamin D. Dong Opo bana mo weng. no penyatin you maput pe awachera you olto mero ma wani ankera no panles tikere pian piretek man yang kero tikere kera polkarne wacha ke bon mama pian nga mama kapo cheken kama won jo muchap ken again in mego no rego dinga gini an po oganane an kon bo ping man malana mami tininga What are they? Email gana ya. Ano emailing yun po pigil. Kalo pigil man. Bi o bana bi o ane koma bi o pe balo gere be o fo tiema mege now panelists lok matien tie wa dagalok me kaber orumuwa ke le mono ngat ma jumati ko gaagi lo kon environmentalist kon ngage chi omien wa diben o kwanya ka ma chera wa ketgum ma kon wa binaro ket ma nywa lok ma meke ber ke ka chil ki honorable Amone ma fon ma beja deta ma won man mo ti pano ka enne kono be mero ko pian piretek ne wan way amer wa kero chingwa ya dugo ene ko bere men ne ka bere morum wati ka bere ma be ma gane tiga bal ke ner mo kono gluo kono global warming kono climate ko change kono ngake ke do le me mono ene mer mer we dan we do wa piro yen we go again so now a bit me tal tin bot Dr. Alfred Banya ene ber ken wa pe kar ma luak tie manu mer mero winyo duane ko ene mod luak jo luak yo matin wa wachiro wa nena ti program matin doctor jole matin apoyo keta ji in ko wa apoyo tik mai tiu na do program man the panel is when mego medina when apoyo manda panel rana komiko ka joining mambe apoyo tike kita tiu makele bila program matin wa bidina ni wa bidina Lorienne, Joyce, Robina, Christine, Lady Grace, Wang, then we came up there, and they're going to like Collect Jimmy, kita bena MG level ni, buat ini, nak awal nak kena bear, jom awinyu berunya bear, apa? Better tell. Now, in my two okay, nene, we be here at a program at Tape and Log, better team at doing kunga log, Honorable Jimmy Amone. Nani no, Gia Marmo Kerner, can you work per day copy catch don't watch out on win your log, make a pen, and Terre missing a moment now, it became matter. Now, look in the coming better do la rayo, Madulma Chelo Benantin, Kai will be here at Chapier Manian Pian. Phone ye large but pe ko ba Kenya wachirati phone pa Jimmy Amone amanin direct kit gumeno okay wachir waneno wono Veteran in my nanoway parapalu chengchi ana jolapin twal and the tema man kono benal Near Matinico, Atiki, Honorable Jimmy.
environmentalist kani wagony ajo no gonyo nini pwede tutwal Bernard amoro un luo be duchu kit mai winyo Bernard wa anya Hon Jimmy I leba chuli ka wanena lokom environment watika nena lokom kabedo orumuwa kabedo orumuwa ye large yen en mai nena en when taking kabedo orumuwa godi mai nena geni kulu ma pat ti jami duju orumuwa en environment be mando konyo gonyo bero mabe chidong en ka ana waji ni environmentalist manyore eno bero ngara chel dano mano tamo pi ka ber murumuwa no manyore chagwa cham ken kwanne onyo ngeche no tie matek tutwal ikiet me neno ni ka ber murumuwa ber mabe man kono ka ini neno matut ino ni dano makama ini eni no ka ipenyo lok me climate change nyo climate change eni no en jo magiram gam gore mabe tutwal le biloka jemi mano gen gitiki ngeji yen mano lo lubu kabel mano rumuwan ana jol wuy tara palwo kono ni matini lok ma mega tiki ladit honorable Amone mano eno bi terbor wa ngi honorable be chamo obi ochi bi terba ayo enena poya bien ngi once honorable you remain honorable exactly ana poya ajuli tutwal officially apoya mar Bernard apoya tutwal ayo ana tamni ni matini ko nywak kom lok lok ki kaberu marumuwa en kitme gonyo bor wa cha enoni ayo chirong me achel pa mira bal ben chawa ana merka pen in kong ni mwaka ni piana ne no mwaka ni ben peda ko cher marat tutwal ayo ngomo mio miri iri enyo mo mio iri tam ni dong ini idok dana mano tiga neno ka bermo urum wa tutwalle mano neno ni tima be ye enani ngomo twalo twinyi tutwal onyo miri ne o bieno ni le la peñ mabe da Bernard an machalo Hon Jimmy kong da mi ronge mabe ana bedo la tela imwaga libareo ga pawi abichel luak me marupeo kero gane ko me bedo councilor ingela chen la mo district council go yer an me bedo la do art council kira le mun wani speaker me council district speaker ingela chen bene lo do art councils duju me kumalo me Uganda go yer an me bedo la wange idul magiluni Uganda Local Government Association man dul matoro lutela mapapat tuchu mega government metadero chi machala la member me Uganda Local Government Association nyo ulga obiru ka lok ikom jemi makemo government duju metadero ikine bene lok me gwa ka beru orumuwa tie we are poke chel ana be attending workshop chel motime ki Boma Hotel iyo man magulu ne yes ma ki logo ma tek tutwal ma lutela kin ki ken gi guchi mo be wa wangi iyo jal ina yetiga we gine in tiga teme ya duli jal ina yo itiga we ko jem kama ni tim be ko ne wen ina yetiga we ko belelo ge nga you ye ko itiga we ko nga ge ni bi so ki chimu wange ma jo ke no be po cham wa dek ya bi ren dek ka ki yo pen ko ngo ngwa cho ma furi si ana tamni ni matini wano bi lok ma min tutwal si oloto ana merane ana nyang ayo ngo madong mo ga ne omyero ien itio ki miri onyo ki ma ikom neno lok me kabir murumuwa ki per yen ni ngoge ni ye pwede tutwal Bernard lok me kabir murumuwa mirne ana chako donye matut imwaga libareo ga pawi abichel ma anda donyo itela tien loke madip madon tigenario me achiel wano ngeo ala
pa ping kirati kwede yamo ka wan ma wadon ipajo kany i Uganda ya choli warong kit ma no kor gi chwe kede la bole chake dwe me dek ni o kene dwe me abichiel mono a chake porokot no dano chero ko pu cham chek mabe ikine kenyo wadonyo i or matitidi chako do ikine dwe me boro bungwen paka we dwe me chero dwe me para chiel porokot me ario aloha eno ni dong tie iteni ni petika chwe kiteno ni yamo tika gwenye cha mukene rien karo kakaro cha mukene chwe karo kakaro meno lok me achel pien eno ni ana neno kitma chako kelo kech bot luak cham petika chek ani ngiyo mabega cham pe chek kech tima tek wega machele la tela kitma wilo bolong bene tiro ni dano duju omyero go ne ni go timo gi mome lwen iloko maloha me ping me yamo en matika temeni kirale muno waje ni global warming tin loka ni ngara chele tigi tija tema o wega an machala moni Jimmy atawo ni achak gi mo aneno kero mana tikere duan machala la tela maluak winyo lok mamege kidong kero me yenyo ping kirele muno ay lobbying kage wani lobbying pedong ni yenyo chena keken kade wa yenyo jemi chalo yen me apira achako ticheno ni achako yenyo ping chero bodul me National Forest Authority NFA man jomalo lokombua owe ko achako yenyo yen mapapat kekere matikere i district morka mo matieni ana pego mo chako poko yen bot dano jomati gi miri magi miro pir yen kuno an pira kena bene tutwale lok me pir yen obino ya duki me aloga ma neno tie itedero ikit ma luak tika deno chan kwede ilokman me pir cham makuno chen kirano yam chon rien gingeo dwene ni dong petika time kot kirano chwe ma no wano ngeo dwene mabe kiratiro botu ne dong peka time chi atamu ni kit mabene luo tie bot wilobo long ni ngara chel omyero ne ni itimo gimo meneno ni wagwok kabedo orumuwa wakwa lweny ikom aloha paping matima rach eni kit magi lemon wa ni global warming weko an machalo an Amone Jimmy medi ikom eno ni machalo la tela palwak matiki duan matie machalo la nyut bonlwak ataw ni omira chak lokman me piryen weko mwaga eno ni an pira kena apiro ekazario mali warego pawi obichel pia chakane ekazario mejen mapapat medico menoni an pira kena bene achako yenyo yen kiken piny achako pogo ne bon luak wek gen go pere chake akero neno ni mwaka ki mwaka kadong yen manok omyero beda li piario ali piario ma ayenyo gi kin piny wa pogo bon luak menono wek luak opere imwaka ero ni wa pogo yen ali piario wiario ya chakene kuno omyero wano ng'e maber ni ngomo ichuko chwinywa mapat ki ngej ma wana tikwere ma wanena en mano guru komwa tiyatini ngej mukene warno ki bod dul mapapat la bole chalo dul pa National Forest Authority NFA man dul malo
lok me bua lobo wa eni lobo Uganda kun gin bene go kati kiki kweda ma meggi magi tiro ni imwaga alibachel gi mia bongwen gi pier bongwen lobo Uganda buan ma mega no ti percent piario ya bongwen piario ya ngwen sorry piario ya ngwen Anthony wo mwaga libario go pawi ya boro magi tim gi kweda eni gono ni bua me lobo Uganda o dok pingwe percent abongwen kenen lokeni percent ni ai kom piario we abongwen dok ping we percent abongwen ikin mo ha piario we beach kun gi mede gi waje ni kine machero o mwaga alibario gi piera ngwen yes alibario gi piera ngwen gi biago ni kawan pe walwenyo matek ilok me gwako ilok me mede gi piero yen bua me lobo Uganda obichero tum dugo wai percent jero meno kire right kwede meno statistics ko nyig loke kwere magitimo mano kadong udak wai percent jero ni nodong bua kwere ten loke ni kumbere wano wachako neno aduki me bua to yen piengin mati weko kumbere lo me ping tiga temeni to yen tima lamal ka unjo matie mangyo lokom social media nyo lokom gazeri mapapat kibir ka choene kariwe news mapapat TV mapapat unber ka neno lok me to yen kirati lamal kariwe botwa kanye kumalme Uganda la bole la mo kamana tiye to yen beo to yen ya eni pibao wa maka kidong yabu poro madano to yeno mere yat mo ken mati di poro gi to wen man dong kong no to yene ini ka hana mera penyana rabot ngamo mio dano wigi pedong tie mario ka ki wai ni to yen raj pu tong yen upiet yen pingong dano mere gi to yen ana tam ni lokma tie matek tutwal ko kumbere dante kaneno ko man menno chienteni go keroti la mal kidong miri metich ki jemi mo chale la bole chalo bao tila mal wano ngiyo mabe ni lobo bene tika don dok bene kitma wano nyang kere ni lokman me chwalo bao in ka charne wako la bole chalo lobo China gini ti roma la mal ma chene ne gitigi churu chene madon o weko dano bedong gitiga paro rach adugi ma rach ma ai lokom to yen ma papat eni dano dong tiga neno chene neno ina gino me apenyo eni yes tiene ana ngeo ni chamo kene wano wateka temu gini ini kara eni ni eto no lo tiene wano wateka nyware ni kwa we ogi kamo maraja deda eneno kara ma biloko kila dira chel makiluonye ni bishop chola retire yes we po bitir ni ngom beru pa joma dota ki joma pia ke nywaro wan lo gwa na gwa chi manyor tien lo ke ni kai ke nen no ti ki ngom tie no mir wati ke ki war pian wati ga nywalo ayo menu kom loki kome ana chaka lok la dit bishop enoni dong mio tijatima bene matek botwa eno were ikin jemi ma ana chaka mere ye ena yabo wangluak point imoro enoni waworo village ikare enoni kidma wechini imoro libari ga pawe abichel ano ati sub county member pay waworo village mafot pia wa mio yen niu gipere watira bodge
lok ene lok me gwa kabedo mo orumuwa lok me kabedo mo orumuwa ni tinining pero ngo matie lok me to yen pero ne tika kwene kido ngo mo miro wano tim ngech ene tikin yo mo kene mo miro wano wen dul mapat kono dul mapeje kom government kono government kono wan ngara chiel ikin yo mo miro wano tim ene miyo ngech amira penyi ni cham ken gwa pa nong kar me pe yes ana nge ni yen ma chara dana mano wa ya piu ai kwano olo to ibi chomi kom jemi mogo maki waji cham ken ni new world order ti parte mo ke jo bene tie ma ke waji ni wekilwen ikom population ma megwa child population ma Uganda I think come abungwen come abor come abungwen stem abungwen come abor omire kipoko wakori mano don konye pe yen mage mi wado mir no po bet kom yen ma yang ma megwa chal be ni mir gi mi mere yen mon ma wan wan chal wa be lar wa ke gena chama gwa yo yorani Wakonyo en ma initiga yele ki yele ni le en me neno ne dano mi rupiet yen ni koni koko ni koni bot jomo ko mano gi miu yen me apira li ni nyotian yat me apira ni pe koni wakonyo kibiti ko opportunity en ben gwak me mi yat mo ko mano pe dok konyo dano community tutwal atami le penye ni piretek tutwal benad eno weko kama anatam ni wan machale lutela ma yamo koro wangwa ma wangeo piny kidong wan luak mo kene ma papat ma wapar pe gang ikin jemi mo mir en wano tim ene po ngich ni peti ilok me kabedo mo rumo wan ken lok ni ngo ken en ti we lok en may ni waja ni yat yin ngo mo mir wan opire ani program in ma wano ti yeni ibi ye ka me la bol enero ti yat mo ken ma giber ka me ne ayo ti ko mo yeme mon ke meo mugo darum ki ana kan no don komete ayo enero ne darum ki ana kan no don chako nyak nyiga mo madon ayo mo chunga gene enene tuch no gwa ka de nen bene mugo no kar gwa kana no do chako komo chako bino chi ineno mamega ino chamo keneni yari ma wan watiga pirne ini o chamo ineno ni yate inini ada yate ini ki piro eto inge mwaka pa ken ino no yate en tie ma otwo ayo mo chamo ken be ka chegwa nyo nyige mo nyake ma o ro mon kenyo chagwa be mo ki chat ki chele rio mon nyo pi mwaka chel pi mwaka rio mwaka ma de ka no ma ngwe do two ayo wanero yat yere egoni ikaber maduan takare wun chalo yin chalo la ngech ma ber ka yele to le dano mero ber ka per yat iber ka weyo je mo ko makama eno ni na kumbe di benad gimana mir dano ngi mabe ene kawachero ikum tijatia le mo ron wanye affirmative action mira lo ngech lo dero beri kinwa gitien lok ni kumberi ti yen mo kene manyen mageti ka kelo ne ani tama yen mo kene ini pegi raj piani neno pa government benetie pian government abera kwano kamo kene government mete dano piet yen mo maromo nyako nyige ma pol ma la bole ka chala ma yemme omyero bed ma yemme ma ka ochek onyo ka go nyak ke nyak ma do pige no ti ma pol ma ka go chwal kware chala e factory kamno gi bio no chate so meno kama government neno gi i wang mone ni dano miro nong chente gi kom yen
okay ma ino ni be perach eno we ana waje ni mirgo ka yen eni gibino no dir berikinwa me yaba wang me ngio me nero me pimo me kwedo kit kwe yen ma papat eni mene mono matie magitika kelo ne gitika kelo mono ma roju ni ma pewi konyo wani kidok bene ngej ma ana mira medi mai kine wabedo ka waje ne bod luak wa mai pajo ni miro pegi wek yen ma megwa yen kwar ma megwa ma yam chon kala tuj bene pod nyen ya gen ya neno magi ye tikin yen mo miro wan pe pien ma yam chon ka chala ya ne gini pole pegi pera ka dong ma ini no dong kom kar ni wang mai piro ada ya wang mai piro gitom kero miro nya kidok miro ngeni dano tika nya tika mete ruome tich ke yen mo no waro no chon ni tika cherla mal maka wan pe wa mere ki piro ne girwenyo kirele mono e depletion chidong tama wano tika miyo ne bolwa ni o miro karibe ni wano jolo yen mogo ma papat ma agi chien magamente tama ni be pi medo kero me chente chingwa o miro pe wa wek piro yen ma megwa kirele mo indigenous tree species pe wa wek gen piano no be ma meg bene tie la bole wano ngiyo chalo yagi konyo wan gi chama nyige gi bio bene ma chalo mo neno yene bene konyo tiche pol o miro pe wa wek be oge en kumbiri o weho lurok magi tiga agi chien wangi wen tika neno kanji miro beo ma megwa bao ne ginoni kero me chente maka gi charo tila mal kani charo ne tie pingo peo wana ye mo chare o kony lutino wa o kony dongo ma megwa ikine mo tamo ni kirma mero wang dano neno ni okay yen magi chalo beo gini kero ne tie ni o miro wa mere gi pero ne bien ni beo doma be ngomwa loyo kamukene lokada kon kan ya pen la dit lok me beo gili ene aneno doma manu tit manu kor bene muko kiri mona di be po kwa ro wero dong e chaji eno manu madit madong ramo baoni no di mwa kamaro beori ayo kitma watemo nyang beo mo tero kari mwa Pierre Beach entro kidira manyen piani ngio kwan bene be piani kwan neno kitma miro gi roch onyo gi med be pa gin mani ni kira gin tam ni be o kage wero atai di team romo rini yo mene ma waro piro beo ma wero don yot eno ni eno wara wa ni kawo mete ki mio ngech kawa mete ki lwen onyo me pero yen kama waje ni lo denyero lo ngejo me beti kinwa enero ati pwony ma ata kwa enero lo ke ini ka wek ti kubiri ya dong pian ka pe watimo eno ni wan wabi chero ni wachero ka pero beo chi chuny dano tika to ni beori eta mira wajbur bero mo tero mo apar beach madong ini romo tone manu kai to bao ne bino mabe romo te mo apar bi pierio ka ini ti mo ga pier dek ka giwaje ni ter mo apar bi jo pierio wa ini jak tong no be enoni igina ma iro mo ga pier beach ni tinga chamane ayo kumberi gitiga waje ni be chiel ka gito ikit me $1 aliba bit onyo aliba chielo karo kede malo magi tinga chola ne China chikado wano ni bene tie kun doma botwa kai lo kamo kene ino ni lo nya botwa aya mera bela te kwan pia ne yo mandong an ini waje kubini ni beyo kere ini te mwana pia de manyor andong ikena ka mara pier ngwana bijo o kere pier beach ka an akero ka pier de ma pier beyo en manyor dong awajo bye o ke chan matwal
dong be retirement na eno matwal kilo ka wano nene wangwa Bernard piani nino kitika miro bao la bola chalo municipal nyo kerikit gu municipal ke en madong orumu buracholi mayung akupo chengeni dano tika gero dano ipi noni dano lo tomati workshop mapa tika yenyo bao an beo eni ti borwa kanye ken wel beo ti chukati la mat kadi bed ni wanero ni tone raj piangi tika tone odong lu mogo indiscriminately eno ni raj eto bene ti ba dit ma ana neno ni kani wa kero wa ye meno lonyo wa eno yen lonyo kumberi gero la bole ka ini piro chalo akasia gi eni dano tika tich kwede me gero ni kono kai dwa le me pajo no ene ma mene ni Garcia wan ngeni Garcia eno ni kumberi dano tika tich kwede me gero dano tika chako gero grofa gi yenyo en kit yen mo domo bojo ma be chia tamni be papir yen ie pol ikine mini wa kot maka kot chue wego papir cham check wari mo kech bene wa waje ni konyo wani lok me bao chalo beo gen mo wana waje ni me gero ko beri me tibu ineno kabedo ma in ke chere ye gang mano yen pere ke donyo kabedo eno ni yamo ne pat no pinye lira chali orge ni dong pe bete no mira chere te yat mama ngich mino kama be pa yentie ka in piro yeno luoro gangio ino yamo mangich yamo mo wana yue eni wa chala lu eni magi luoni oxygen ai kom yen maka ini mete ibedi kama ibed ka yue yamo be pirien yamo maraj madano degi magi luoni carbon dioxide eni yene dok mirogen so mi awe ami yes so ka ini piro yeno me luor gangi ma be ibi no maje kuoni bene dira chera nyim yama matek la piro ko biro ini chegi yen ma rumo gangi la piro renye di yen eno ka gangi me chung kama yen peke rom furwa up la kada gere so be pa yen bena dima pol mana tawni omyero mete man ikin ngej ma wana miyo bot luak ite der wek gin go bet ke mir me perien pien kai pe ya po wangi me bedo ki ngej ikom jemi eno ni ngat mo be penye ni pinga bal chawa na ka periat pingo nero yes ana ngeni ini tiatu bot wa lok ma be tutwal yin magwa ko nyopuri cha ko nena wan wati tar balu tv kuno an dit o tema en atiga dorne ka chel ki omera Jimmy Amone ma en bene e bira winya bera luone ni honorable en bene tila tela i ulga nanen wa bi wajo lokeo kirka beri chamo ko ne ka mira ben furwa be yar na dakama leng en tila tela kun beneti uberdana ma mar lok meneno be beru pa jam ka beru orumuwa mano en ka chogwa onye le mono o wayni eno beru environmentalist ma ber ka ter be pa peru yen be pa yeri be pa jame egonyo li wen ka chela ma in maite wa ko nyu ba mer ni kop der cheta mo bien kumbiri ine wana tika lok melar anyim ma megwa ma fut pia pe bore la pe money amir da pe ko chelin ka ini bi donya ni ja inero man bene wa ko mer statement chabet mu karo chan gwa rom chabet rio wan waber wat wan ke RDC me omyero man la dit onyo yes Andrew si en lok mo ber kawajne we po eno beri yup ma wan wati kere tele again radio station achel ma ke lo ne radio patches matikulo si kar ma dongen go beru lok ma eno ber kawajne wajni
en way neno ne chamo kene gin ma wan watika timo ne ki kom ngoma le en no petika rwata tutwal kumbiri dong wan tika baring dano onyo watika yihu dano kitwan concrete ma petoko ma concrete le enini ngom ma te penye enini pet mio bot ngom kar me yweyu en ngom be yweyu ay neno sidong won ma yaw kwana en ko lo soil profile gi ngok en mo ye pinjan joni bena ywe maka gyo ywe ma be ene mio chama me gwele in chet ene mio yeri ma me gwele in don ene wer wano beru ki kar bena wa beru ki gene ki gubu inyo chamo kene de wa beru ki yo inyo pole wa ma lo kwani professor chiel wani lok me ker ka ini tiga lok me ker en mono tiga lok me line me tuo chika ber ka wani atigi ker manyor do furi ayla si na ber ka temo eyo si en lok ma mega tiga wani chamo kene kiri wai kid me yik ma meg wa mer kon ki tem revising kid mano wan wa ki yo kere yik bien kai kom lok ruba gi kom beno waji ni ngom dak kom ngom eyo chidong ka ini dek ngom o dak kom ngom manyor no ini tiga kela yela i kom ngom mano kakare ini gamne ngo ye ma fut pe wa cher la peñ mana benad lok eno ni atame loke piretek eno be dano pe loke yeba eyo ke ber ka ngiyo no mo dana pe ma lok ye eno we no li lok ma piretek ada ana tam ni lok me yik tutwale yik mone en ma gi onyo jemi mogo madong kira gi lemon wa cement gi ngo kero me rumo bu eno ni ho we ket chan do ye kunu kada onyo dok wiye gi onyo dok concrete nyo cement umo wiyo eno ni atawni kom machalo komene kagi timo kume kargi ngo wang ma top decomposition eno ni kadi ini gengo ki kom ngom mani ma wana kwinyi moton ene wang ma top ento gin mana tawni ma be ma wana roma timo ne meneno ni kabedo mano dano yiko yik mero betie kabedo mo pinyo da ma ngom nok o wega neno gi kabedo mano gi yiko ye dano kirele mo cemetery bedo tieni entin loke eno kono mero ngeni kit kwe yik eno ni dano kar moni ka romo gi golo bene da ki kobo ke neno kamo kene mano ngom peke eno ki yung botwa kany o wega widano ne chalo perin ye pien me achil kabedo mo mero ini yik dano meta ne kakara tidi mada eto eno ni meno gin ma piretek loko ne dong no bi o dok bene kit me yik bene ni chalo lubo kero pa dano jomo kere neno ni yik dano me ikone on cementi ikone gi chwe ni ka kero pe dano ini neno kabedo mo pol gi golo mere bu boyo kom ngat mani ki kolo kero ne yiko ne mabene gimo e ken beru pere maraj jomo kene gi tam ni ka ini yiko yekumenu kakaliel lalo ingi ngom ka dong ulot ki eni wobu ma pol kadin ma kar ma dan cher camp widan kum dan ma pol gay ma pol ko renyo gi wi obu ma megi kalieli ma pol renyo ci atawni lokmone me kero onyo cementi gi ngoni wek kakar eno ni pe ren bene ki dano manyoro obieno machalo me achiel ono me alama ayo erki nene nero na bene udako tutwale me deyu bene do ki kero deyu kero me chente nyoto guvu chente yen ka chente tie no mer yubo ben maleng ayo wek ben gwak ngeu piem cha yela ngari gi yubo be eni do mer gi yubo ben ma kono gi timo ngo kono gi loni terezo gi ngo bat liel o chiero bedong ato enoni atami lubo dong kero pa family money art mana chila kid magiramo yupo ki fuyo ki wiliel ki mio chalo poch iyo kombir genate nene ne bunu tigi tij ma dit iyo mo ma dong pelare wek dano nge penywe
tije dit wacha ko ana belegi yero pa ki matek ti dromba wek dano chak niang lok eni be pa ke wen po mar beri mero tich wacha kom lok Bernard mero tich po mar beri yor twal po twal loko gamo loko mai yot kama enoni ana tiga mero nena ne piane ingeo kuber ini wan winya ko climate change no le mon ba kawa wa gonye le mapajo eni no gonye ni ngo kidong irom to wani eni ber gena ngo climate change kira na ne atema waje ne mana loka me yamo kira loka kwera miyo bene la bol ni kai ne ni kum kare ni ikare mano wan i ngom i kumala me Uganda tutwala botwa ya chile kan chaka dume adek niyo i dume abichel ikar enani wawai ni kar me kot achare porokot kot chwe kar mu i dwe enani i le mo wani those are the rainfall months i diere Kenya wak dume abichel rain la kirmoni donc ikine dume boro chaka dume boro o ikine dume para chiel kar mo kene bene dume chaka dume pario no ro kot chwe matek le mo wajini second rainfall Allah enoni chi noni ikom karani omyero o chak chwe dume adeki inoni mo chaka chwe wai dume ngwen mo bene wai dume beach Allah me llamo kit mati kwede ikar mo kene kot chwe makaro kakaro mo miro chwe mera mabe maromo ngom mabe ni noni kot chwe ni diago pinya loga ni beru ka wen mano dak nego chamo so enuni era Allah climate change matiga time ilobo mo kene temo kisham ilobo mo kene inoni nam biro ki yamo matek biro ni donyo kama dano tika bedo i gain pa dano ni monyo gang enoni o wen gain pa jo enoni wen chichok we village nyo we town lo neno kuno yamo mogo tika bino dong is matek tutwal kuno mo kene lo tsunami gi yes iner kirutimu kere gene Japan Japan gi timu Japan malit tutwal la bole chalo California lobo magi luoni California mapin tuoma kine pokeo ngombare o kine pokeo no tuo kiji madok tiera kuak mano titongo matut ba iye kwita chikit kwa jeme Allah ene gin magi luoni climatic change Allah me yamo kira woro kere kira pinge bedo kwede kima tek etenini le madit magi luo ene global warming makomberi dong tiga kelo pero i wilo bolong chale yung botwa kany liero dong tila mal ko tiga chwe manok pole dong ching rienyo mateka deda mabalo chama bala cham nong petui cham nong pechek kelo kech kati wuro ngeni enoni to kaber mo kene mo waje ni nam gi dong bino mere chero luako go pa dano wen dano to inam enoni almira waj botu ni Allah eni tima tek maraj gi waje dong ikine engin matiga kela Allah eni na neni kine je mo wono be ka nywako ne kumberi chale la bole e del chol ilobo del chol to yenti romala mal mawanati ye nungi tika tone o la mal yak mai ken magi no ngi to me wa makagi me bo kirana ne wana tir botu ilobo ma pat kono factory gi jemi mayubo jemi ma pat tik don kak yama ma rachen magi luoni carbon dioxide ma duñ ma chere o malo
yamo ene dong tio ma tika factor ene dong tika chwalo yamo ma pol malo en jo ma ki kwedo ki kweda ki wajo ni malo kwite ti gino magi luoni ozone layer kama geno liero matek tutwal lo miro pe ubin ilobo wa aini magi luoni earth chigi luaje de yamo en maraj tutwal carbon dioxide tika chero ma pol ma tika rodo en kigeng en tika rodo ne odong ma wego dong liero matek dong tika donyo bina lobo bot wa kany chi era loga eni ay dong kumbedi magi luoni global warming ma wego wi lobo long tika waje ni daro duju irom ma pat ka chiel lo miro wa mago lweny menero ni wadwoko rom me achiel dwoko rom en yamo maraje ma iluo carbon dioxide omyero pegi wek ochet malo mapol tutwal chino en ni ka chal factor gini no giram timo gana ngor eno ni dong ti lobo pa tutwal ene lobo pa targi mano gien ge tiga wale ni omyero gien go dwok rom rom kit dierne dong kit matir ne acholi komberi peyot tutwal peyot eno ni dong miero dong kare magi tiro momot pien eno ni ye tut laj ento medwogo chen bot wa kany wek lu tuwe mati kany go nyang mabe wan bot wa idel chol tutwale ilo Uganda tutwale ya choli bot wa kany kumalume Uganda gi wajo ni omyero wan wadwok rom me tongo yen omyero wadwok rom me balo kulu mapat magi luoni swamps wanonge ni kulu mapat eni konyo me keli wa bene kot kago tuo weny ene wego lier bene mede manyol la kundo ya ana wilu dago ayo reclaiming onyo chere tuo ge gero e kele onyo kono godgi onyo kit kwe mapapat umo weny kaver mapapat eno ni gi wale ni omiro wany del chol pewa tim Wow. So anyway, look, environmentalist Jimmy Amone, chera nyima, but phone ma peke territorial wabinana mukane bor mukane modong wabinana chaper manyen ma watamni piretek omyero wagwok magoba galuaninga magoba dek ma dong ma tiani timani galuaninga ajo kon anyway un jom kane kon bi wachanie anyway look and wabinana ken mo ramadan ken manyam na panelist pian ene ken piretek phone mo mero nena oltomero wadonyo iya o materaye so rabong balokar wa chaka ketung bot mego madiet mama kena porkarne ene nano kere when ma environmentalist Jimmy Amone o kare log me la ba ping ene kama ngom merame kelwa nyo ka kwen merame na wet ban go win en perte fonyo mero do udan yedana ko so mama jore kang na me re ana foi da tuju amor wen foi da ba ka ne wan bene atam lok mala tin ka te kere tin lok ka piretek tutwal ba lok man me pirtu ni be ori makani don wano wen un tuju mutika wini watin tar pa do ni wakeru be chala wan luti na maki nyalo gi lobo in ke tikilo talu tiro gat ma puno pe ka tin ne mi ta anyal la tin ke nyalo cha ko ni ki ma di la tin mu o mo ka pier ngwen ki wi ka dong cha chu me ko ni in da era dong pe wakeru ni be wo ri ka ke piero kita piretek dok ti ko ma poli lobo ni nier wa ne ni wa piero be wa do lobo wa be pe mo bi gwa dan ma ko wa go en ka dong ki pire ki go be wang pe ki mo bal ke ken chi ngin wa ka par bi tele no ta ko nyo in
en to kala tin dama ini nyalo ipiro mabe pire miro be mabe come per fo be dia ma o ma pira ngwen tel mo kara tin cha ko ni ti water en yen ma ni chan nyoro telo tin wa pien kon di per kar di kita tin wa winni atama to ko ma dit tutwal bot jimi me kat me tite wa gini en ni wan mero ber jalo bul wi kar jimi mabe je ti lo yang oner be ki gang je ko wa ngai ben tiche kar tuan tiche ti ma dit wa ngai me ti mabe yara pira eri kala tuti gachi agi eni kimu chungwa mo chamni kimu yeme ci kara yen mu ken magi ti bua magi don ken gi kujani no pi tek to tole lobo ci atan dani o duju kali mu ti kan dan ti paju ne gunu wa kero tek wa kero poti wa piru yadi rungang wa okon wa ko be ki yo ki ko ma bebe yen yam mo wanu yebe be ka ti kom ya me ko en mo wa on wa ti manin ka do ko ni yen be ci tuong wile atam lok ti fun unu ti ge ma beje to twalta o poy ben to twal be da ko ni wa wonu ko meno o pe to twal ko jimi donu du ro ro ma ta mo na mon do ti ma di pe ke ken ba no na na ne na mo ma professor ka do ken a poy un wen o me de ke lo ka ko ko kere ti da ke du a poy better mama let it grace donc ene cheo ke dog me ene kubo ro cho apoya dan wen magitika winywa eni puonj maber ma da mi gwako gam lok ma ke logo lok ma era bola mono logo en dan ma logo ki chwine ki ker mano en gina en piere liet logo wego i winyo bene nyang la puonj bene la tera bene but gima ne ma ero logo tutwale ket mi gwako kabedo orumuwa podar pa wanyang ento tamu tin ka dano gubi winyo dano gubi nyang be papeto yen ma papat kidung wan kara watiki lonyo eno nuben pa wanyang en loka beyo ma ki wajo eni wan wen put yen wa winyo mano peto ya ni tie kere kidung loko ke ma arange ni tek pomber bodano ma en dama chalo honda bola mon gina ngo mo kena madano tutwale loki bakani pole lokate kano ke rawo yam no ket gi mo maromo konyo dano kitedo apart from much electricity ma en mera madong wani watike ni bat wangi loka mach ni tek era kitiket yugi mo ma ke ramo using mera ma en gen jo environmentalist gi ramo biro mi konyo dano kitedo cha tamo kami chat mi yen ma charne pedok right wal ero ginna dum tika ne ko dan to twal loketedo ya kidung en lok ma en bu logo lok me yek ma bene no bene pedok no wi cha ke tamo to twal ba ki kedo bene ma en bene gonyo ni ka wan jo mo beru kan wa ne la ko di yek ma wan wa yeko gange wan wen wa ne jo ma kan pe gitim mano jo ma gu ponye di nge ra di pa jemi wero la ko di chwe no buni pere kan e lo ma wa kan pere yeko mer dare ngom tutum so enu ni du jemi ma dar mi ro bi ponyo ne mon ki wai beni ti duong ma po jimi duong ma ponya wan wa por mere jimi ata ma po wanyang but ngini kar en kala en la tera no bitero dar mi punyo jimi ne apoyo to apoyo dar ma go ber ne no apoyo better na bo balkar wa amere nyim doctor Alfred lok environmentalist honorable Jimmy Amone and chere udani budana twal tama mi wayne ngo kere win me ano wayne men kon jume forest men wayne kon percent ki 90 me o 2000 what 18 something like that
with 15%. 29. Yeah, from 24 to 9. Yeah. 15% different. And it time me whining okay long can my ticket madam. And I don't an appointment look on Jimmy a chair look mo twin mother look my bed. Can it new make medina environmental prize and again yeah it can yeah yin Pian look and wagwok for kabedo one for car logo the level mamalo and to keep wagwok for me it came down no pen memo plan piano new ni ada and ube and kiki chewing got what is in a kiki or to better con it down atira na gina di me awura ye project nema miu yen down na di piario we are ko wa che ben menoro por kana tierro ka me non jo mu tierro yen ko le jo mano chingi la na di tiki sistema ento me konyo lupin gang yo ma no konyo be ma da eno mio en kita en waju ni ikine wara li ba che di na tierro ben ya li ba rio tapara bor kita tu wali kwede koni huwa forest coverage to dumping 15%. When any can what is the area we are bored what am not ada kan ini kiro taju be na la ta jalo tu bot wala yini ko ñu kamano la yidi la yidi ologu inero no ke ñu pi duata ta ko beri no wan don jena ke kan odi kamano yam ke lo ha yo marka do do na kuma yo mano di no ye ni me ju ko lo di no ni don kan no na pe ki ada gina yana timo ni nyuru di yero ki mir makano joma wini ya end di romo wa ki lu tela di ni bu chet bu nan gima gina mo na ti ka ti mo na we ku ke ikim down bo di no bedu be ta ti nyai do ti da ada gina yana timo yana ni nyuru ni kan down ki twin gen ma ke lo chalo inao na ki be the environmental conference in Glasgow tumbo wakan due na para che gen ma don ma di bela ye and Jimmy Amone ni omyero kina ke jok ke me tomo yen ana don me dok chen pa ju me wati ni ke jok ni na mo kita ne yu kwede mo ye ma ti ke ta to emi ma dan kala mo no do cha cho Lady Grace waje ni omyero ki nom yo me konyo ko dano ki jeni me tele ada project ki ma duong ma tie ki yu chalo solar stove di me konyo ki ga ento omyero ki reaching ki lo tela en chalo Jimmy Amone di menero ni ka di timo yo ma no o ping bot jo ma ki ga te there. Well, UN sustainability development targets. Naki wajini check ma UN do maloyo jeni wilo wen wajini kiti kwede me konyo de padano ki konyo joko aloha na yamu matika tinani. Do you chimo ni tigma kiti wen penyor be lock the level measurement that can near the level palette there. If the nano term any when rate the Jimmy Makitika loco, the Camadon, the Jimmy Makari Uganda, then a kid that don't tell me omyero condina, Guapo, Guapo Lobo, Gango, near Romantica, the Perro, Guatica, for champing all. And a Tirane. Kita la dira more hotel ay piretek
ma eni ano ya wa ma de ne ne ka na ku me ti ti ma ku me ka chenga no ka ne o gang ne o tu bore ku amero o la tierra lina we ga men ti na ti ka ti we be no lo ki ku ki me ki lo biro mo ma ti ka be ma pa ya chuli we kabedo ngu ti ka ko ka di ne ka ko en jeni ma en ti ka ti mo en ni we ko ti ne ne area di omyero bu cham ti bu cham ti mo ne ne ji fi la tue ka na no i book me Genesis ma lo abeda tama wa jemi ma ke wi lo ni ne wen la tue ja yo di na ko ni ne ka mu tue wi lo bo tue yu jema pe rama pa tue le omyero ke dano ke wan do yu wan mi wan ni omyero wa kwa ja ka na wa ni gwa ko na ni omyero wa ti pe de gon pe ni wa omyero wa ti pe de ka ke jam ni no io ma no pe balo me de pardon ka jam ni kuma kita bishop uchola bana do wadi ni otero ni jema ke mi ni wa ni wa kwa wa Joma bini ngewa gugina gunong kita no kichwe kwede ke gunong mano dong wa balu wa lanyo ada kumbeli dang ni rucha tungom menong chana pi yor project ma la ditu kero en project ma be ma da ma ka cha tungom tingope uni dogang ma meni gugina oritinu upiru yem kada nge ma kama ni olo kapo ko ni wunu tieni bi ko ni dina lo tieni ma ni omyero ke dano ke konji wa bunne kita lonyo tie kwede chinti ando no kwede dina pegin nano piano ke mete ke pure con dina ke lo chama ti yo apoyo Beretol kay neno mo kay dak lo my wajen ma about Jimmy Amone and tiga poko yen ne menno ne ken peng we apo chabiat maram due maram adega ngwana nge tem lo ki ngaro mo ban megin no ke charo yana chara so atamni ene gena pia tem mo mede tem ne ma enti poko ne boda we ngara tige mere ga mere pere no gena megi ena neja geombero wan mo poro ye an ken mena nama chimpa on the board dong bana no ma be kube kere la mero bena apa nga kache yen mana be pero yen ker ma dong jimi te po re ga men no ka gena ga maru ga mo yang I kam kai ken champi do chiel ibi down ko ma ko pe so do mo te ga po do ata en tell me why ngo ye for tutwal mar Jimmy for panelist do for pak man tiga nan wa for la tweet me gwa wa ne kel wa ne matin puon matin gi ma mer met pe en da no ngej ma tuong da ma dong bo pen ka no ni bo pen ko kar no chieng dong tie ne chal na chao pier mo ma tiena ke ga wa ka kor por da na no pien gi ma di mo lo gi ma pier ta da ana pona ayama wana tigang no global warming no food pere is problem might mo lo ne kor ko chwe neno ngomano o topa me neno tenguri ne ngom no silver blue maka eni woro tini donya ye ngom wano pian yere no pege tonge kor ko chwe ko man kar me chwe nyig yen ma mer ge cham duan ta lemo bolo ko ne ngo duong ma ben ke pen na lo ten kar ma dal cer ka funo kana be ngene kar en ma kor be chwene nano tongin ma ke logo ne jone wano ne wa cha ko pier wonu yen gina me go lo so logo kom no ke kom na ten ke nyalo pede wa cha na ten do mer cha konyo ino ko nyo kona wena nyo kono ngo ka dir ma ya ko mo pelo tiano ma dong ni be konyo gi romo gen ma Dr. Alfred lo e wanen pe wakekan mer wanu ni ki gwa ko yen en no be tie gin ma ji ma mon tiga timone en ne
Awuno chi marpe ruenya bene ki marpe pinne na boga pinni mamet kuri ma chalo kor ma jon ke cher ka cha ko tiro ki kono kwana gene no pin lier me na no pin wa lum no pe o wenne marpe pin pongo cher ke we agor wen ena gino mer wan watim an gi mabetimo ma kai nen ko ma o gangal ba ye ma gwa kot ye mer bena kina yen fam tie fam pam zeti ma dir da kada ya chara nyanya ngama nyanya ko en ne bi ko nya kar me nyim pelo tiam en bena ma ngom ena no yen kar me nyin la ma ngom ko ka wan nan wan tu mo kana nyang ma ber mo chon ma dong ma tie ko be yam do ko ro en yini cher ga no lo tian ma dong tie ge mo ma ko nya ber pa inene William ma na yam ke yiro grand father mo ka ke pere ye yar en ko bro don en no la tien mono a biro ka la William le enone actually yang go William ke yan mano ke pere ka bere no tam ne la da bere kam matan bere kam ko da dog gan William lo ro nyo wen me no ne kari mir ker permanent building de lu yen pe nge ka area enone liel na yam ke yiro kono yen Maxton mo petie nano tigi no mer ke tim ke nene ke konyo ke pero yen log me yi kono ke tio a kasker ne king enene kasker ge pobe to be kunu eno kirma jima mono loko kom dano be topo an ga tela ana timme kalu ba lu ana dire god for bet ge nong marania ge bo mer an ge trongo pe bene ke chwe ki tu ker mer an kunu pien lo ba wai ngom do ko ngom kade ting chan duk man ning kade tim kono ngo kade chwe ye tal an pura be top ya dong chogo now jeme en be ker ngom disa jem mo ker ma bala ogena ma bala ngom pien ngom that's why gi furu ki ko be da ke char kaman gi furu ki ko be char kaman wa ngom man yue roji en ka dong ko ne liel long gi yo dong kenyo kono mer gi ko ka ko ne mer ti gwa be be pien no gi no en gi chan duk en wan na ento tiles do man no gi chwe ko cement concrete ma kel don kono gi na ngo ene je mo mer dano na ne gi ma per ta da pe wo be dan ma ko gi mo ke ken ma kel pe ko mo ke lo pa mun ka nyene wan ko wati ka nyene wana ka mo ka ngi ta bera dua dek ne chalo desert sun Dr. Alfred Ramo Mogone Christian Ramo Mogone Mego Caesar ñu Lady Grace ñu ka Joyce Ramo Mogo desert sun wan mo ren ko wan am jëm ka ne wang wa ento digo ma do wan chuo wano ko mo ta wan beri wati kama ke ki ngweje yerale. Now, these are jam mo kana mati affecting dan. I Brazil ka chane Amazon gito ma ne ano pain permit Amazon na yang ka dan do ni yin ke ni ber jala ber ma ber forest yo jinja yang. Mano ke o ke ni na pain no ma ka lo fu. Na wati lo ne ko mo ke ken mo pe yana ngo. Kwere wa gi me gi wa na yam guti yo gi yen itere bene kwere. Kombeni don lo tie electricity tie ko wasola ge tie kon wango ge tie da na en yerti ki maka ge kari biogas bene ge ne tie kwen choron da no wa cher ka kwen choron en pe on ti cha bun ngo yini be ne be cha ti ki gas ke ko me kera wana tie pien a ke kom kwen kari wa cher die en wenge tok you will create a biogas ma no somebody ma tie ko ke gam pe dong mi berien ke kan bege ene ke rajim logo ter kar malaj kay ki ko ma ko be dan tigre dan ma mero quick things ma nyore mo hapi abi ne tuan kar mo ma dir mada ene do habi ko nga and we need to plan for these things jeme chalo yage ene mo yage kan tigi medicine na ge mer ge bal jeme en wobe temene no mer wang dano yabe lo matin jim lo ma per ta da dano mer go kwan por kom jeme mano po pe wate
ke ko pa wan gang kono pien climate ma megwa is different muni kan ko betiga deno chan because of factories and inone yam ma cher mala ini dano tiga to ge cancer maduong. These are the effects make climate change yen je magati temne ko but we are not thinking about our own environments. Gulu ka chan na yam ya dog walk kenyu pi dano tuom pi kenyu. I remember la kirge tuom pi te pi dano ene no kenyu ko be audio ko wen kirana ngi lo cementi gi koni ni kwegi koni ni ngo gi chulo kenyo madong beno da hoge. This and environment we watch orumuwa enoni kabedo orumuwa wa bala this habitats enoni we ho ko nyu kel yam mabe borwan en watiga kelo gin marrejo en don tiga na wan ko be chi anata mane ponye enene pony mo ya dada ma wan en wango ti wa jumatiga wunyene kira gi tiga poko ko rimen nono ne gi perdian kare ka don koro chwe ma penyo luk en bebe wa ko dongo gi gene kom gi yor kom no yen ka don or bino en ola lis no nyira no rama entering lier manen ci bene wet yen ma per ma pol enene lier bene be dak mor en ka don wa ma no ne a gin non karge tembe lar wa wona lar wan pe timne pi in tempi joma nyimba be bino ne na Jana ne topic ne gi mabe tutwal miero dwako pocha borno bo Jimmy Amone mateka dada pe po ma ante kwede ne kira e gonya ne wan be notika gonya me ne ngej mo ken ma en futi kere o met bene ya mi po mi en wa bena dada me mi kar ma me me cher wa kidum ba kama Jimmy ti ye me ne recording gene e chwala ko kar ma eno yene betimo kwede ene nyuru gen ma di tutwal ata na fo tutwal on da wa ka fo Very well. And when no man Christian, can animal. You guru can get, but I get all betting it. So, tell me when I come from Uncle Jim. Okay. Apo tutwal Jimmy. Mimi nakawara lok manap. Daba fo nguno wang dum pabi lu pen pan diskinyi ka chere yan lok bori kibeda pan pada mi balo lok mak pian ma be don bar mor go wang fo ko ma tia ma bo angera ngam wa yang no tie ti ngam ma kwa no tie o ma tie en to danger ku charo ti man le gana don ti abala me go robi kita yinda ngamuda wonu gwa ni ma ya kan no ki por manak mare ke mi na kamo manak ba pire yan lis me ma pa bi ti ka to yan na ja gwa ngi man ne pe ya bo robi so to try man me lo lok man la de jimo o bi on ko wa to kere ko be ni lo ma bi alta ka da ma an ba da mi lo da a bit teme ke ra wen bira go plan ge wi kan ma pa bit chen da nge ola pin no o kan ma rio din na pero yano piani yang no po nge te pa lo ma be do nge ni pe yan be an pe yan be ki kan iri ni piani ni be la lo nya pe yan be piani yan one and more ti wi lo ni one way achel ki yangi ki yamongi ki digi ki diel ki gwangi one way achel one way wa miete pi wa ta da way mi arunge jima kuma bible wali one way ki yuwa ki kum kwe e don ene be chalu megi wa madir mada soil ku ba mi ko ki yat ti ka mi ko iwa ti ka mi ko ki da way so ka un way lo pian pa ngara chel ka yambe ngi ke ngoma be mi kila timi ne mi kila mero ti pinga pe ti o be na mi ki na ti do ma wero i ti ko ti ke ta wa de ke de yanga gwinyu mero chana to ta da me ku be ambe abi ya mo yue en ki de ko ni ya ni en ya ko mi to ni ya mi me ka ki ya mi yo
oxygen and carbon dioxide ya mina ami ki ya kai matelo kan ka ya to an ba ti to ke kana ci a tan in fonya ye no pere ma yanga chian ma wo chian me fon ma mia ke fon ki tan ke fon ki lo tin pingo Jimmy ma pi ki tere wi lo ni ma ki pe in be pe ko ka ki pe in be pe ko kai no dal ko be ki cha be yu ko odi no ki tika yu ko odi ki ngol ki ga yo ma pi ngol ki yo pi pe ta mol pi no ti bin ka ni ke cha Kampala gini no do beja ko pi no mol dugu kan no ati pi rio dak tun ka no ati ka karpa pi pe an kun wa mero pi ikon wa kita mon wa ke 60% of the body liquid mati ko mo is what pi ato ngata par pi pe itu ke yuk make it gyo en yo na ci anone la fon pa mama Jimmy teno bien fon yani ani foi ma piretek ma en dan ma chalo Jimmy en ramo ke lok chalo chiek ki jo mo kene mano en do foi ni chi ki chiek chalo bor jo me o lo yuk chiek me logo ka ki ka ron pin to ka ka ni ke ton yara chiek pira rio iton yara chiek pira rio o lo bi la ke chi Jimmy bakal kita tina ke Jimmy tika chiar no ma chi kita en no or don ko be Uganda ne tar ki dek don ko dambe don be pinga we mi ak pet ko di cinta ti gulu dan ti ak dima der dan ko kor be cha ti min da pa me dima der wa an be na ti shock dan no ngi wa wen me kor be ti man o cha wa wen ti ko di dan ki ta ko kor bi on ti ti ar chi le ka jono pe dan pe ko di wen ami ko ro chak tui ching ra ko no ta ite ta pe manyo da ko be do pingi ka bi bien ma ke ya bi ne ko da ci fo ni ni la ko pe to ya ne fo ma be an gara ka la ni mi bi ma ria de ma ka fu ti ci anda di ke report ma nyor ni a pier be yan pian ku be an dum ta ma do ban mo be bi lo eni no ma wan wati amine ke bi lo an be mi ati mi gi mo en wer be bi lo be ti ma yomi ko bi o la tena ni na tika kwanya kitum kan ina so ene lo kama pod to almer fer ko kama na lo kama pod pe un peu dul moneti ma go tia lo me pe nyam ma ba ne an go tia ti ma ba da duni gi aki coach kenyo gi lo ni coach development association go tia ma ka so gi ti ma ko be ti go piero yano yo maki wakitan gulu wa coach tele ni ngara chela area mani eni jalu kating pole kama school ti yeki gam kwanti chika ini beri chale coach ko primary kenyu inde chera piera rio eni maro dele to alo ki joni ini ti ko ngara kenyu maro chela piero ini piero en maro chela le da ane angu chakati mane kuma, which is a very good idea. So I thought ane we ko ngi be ti ma ko le be ka dak mo ti ma mi adu kere ti adu enta atani yan mi ak get to ne la ti jam ma ki ngoni ko ti ngoni ka ko na ki ti mo weng dong ti de dong no ka nam ko ne ngi ti mo wai Robin, Joyce, mi poti. Yeah. Listen, for matter. Enya, ewa ituma be. Ene kelo bunyo be piana imo be na tami wachi ngemo areo no idwa report barlo kan in ke komene per mami ko bena. Kema yo wachi ke ne kai ton chen ne per ade. Anyway, Yamatic and Penku Yamatic yen and also pay bor ping and also pair mechanic eager pen piretek care benechamucan no met any tongue money any. Guangno may yabuting porne, but nanny
inge en nene chere pero mukana wek no ule kama I ton gani so wek kache waton ol ton mukana manyen tiga biro kadon waton kan ni maka kon machar nenga gani ya kawadon ya ro pe bel to kero woni wale kon ni California kan kaban tie ko ber ne chawa beach but kana temperature ko ber tie ko is over 100 degrees Celsius ko ber ne kaban tie ko ber ne so at no ka ber no AC ga kan we chulo dong en electric bill kan no chulo dong me dong met en amen ne ko ber but anyway the doc en ko ngo mano ke ber ya tim no balo en pin ko ne so one more te pare po merwa o level ken malo mu kan ko ber bare kerene Ramel Juice ke wachi kai to achel piretek tell me why ngai phone Martin bene mete wa ko na Tiga winyen. Kevin. Apo tutwal Jimmy men wan bene men wajatama manda apo won panel dudu makan. Ya po jo tuju matiga nano wa tutwal wa potin tierban umen wa Jimmy Amone ka chel ke Bernard. Pi keli wa program be mada wek wa loga ye wek bene jumu kana gunen gun win fuon manot ye Jimmy en Martin wati loga ye no luka again ma piretek to twale especially one jumu again no pa chuli ken ilera kenyo wait so bene is kenyo inoni Jimmy it affecting one and on look my climate change when your global warming community all over the world and ki loga chen nun log me ton yen businesses en madano ko bidongu kelo me timba maka gi ngoge no we ko mer wati ki problem ene gidong gin madit ma ne na winyo ki paro me go Jimmy local population increasing Uganda population tiga mede is speed adada ti noni ka number padang beno mede kumeno Jambe no mero meda nyim gi met ting me pero cham yen gini beno mero no gi medi ken me pero ne kide no ne widana pe don ramo o ni o mero ke pet yen gi mene ano ni mono urwata ki numbers padana mati in the country gidong madit lo weng export of timber kichero en tele China gi gilo mo kana wako PN1 kiro ne honorable Jimmy wajone tie yen mu kene ma twi bot wa ma bear da en chelo bear ine anwa so no yen ma tie quality ti no ne dano biro ke ga ber ma papa lo ma papa me ne timba eni the exporting o chero wo ti dong de man beru malo wa da to yen beru tie ti dong modern life en ma wan wa donye ye kumben yam dano me teru ge yen en ma tiano ni ka bar wa kir gum waluoni rido yen ma tiang eni ene tor ene yen ma do eni ngar mo ma tongi por pere ki yen pol kar kira jo mano gi ngelo me environment kere ni yen kelo ngijo pajo ngijo ka tie we ko beno bino ina no we ko tue eno ka don ko be chara desert ma yen pe yen unu nge liero ma tie i desert mano yen pere yen kia dai yeri tigi gi benefit ma duong to twal meneno ni mun environment is cooling down rain is coming we go umine wa ngo kar me pet we chamo betie ada dano ti maraja an pura no message la wo ki gulu wa du wa ti kejo karo gio champe pol chamo to wengi poro ineno ki o kwaro area ma dok bor watu twale ipan me Uganda ka koni dok itung bor jumati west gin gitiki seasons ariyo me pu dok bor gi bene pinyi pe dok beru chal bor watu twal ki cham ne no ne ti bor ki kuno eno tung bor wa champe and then chamu kena chalo pool gini ginyim gini pol kara is mainly grown in the north and east or west Nile me Uganda ki dong lok matini omyero wakeru guni tich dano lok ma bejo kany ma daw ang'eyo lok me poro no ne tek bot jumu kene gang kuno ngom could be a problem botwa
Kari wa ngom me geru ke ken bor we north is the problem. Kar ma daro beri kam, daro go losing their homes. Ero ko bika ini dog do no ngan mono kwanyo. No. And most of jumo kwanyo gene dong pegi ti yugi yo matini yam ngare ge kwaro ngare ge beru kan. Dong ge chere yetete. Unyulu ti ano ma pegi winyu lok ke charo lok men ngo ma pot jumu kana ma giti ge chente. Ti noni family giti ga deno chan ma lube lokom ngom. Either me piero cham or me bedo. When you end me farming in large amount, no petie. You know. Don't Jim can picking out of Jimmy's message. Cham in magi kilo borwa. Tamu bena do penyo ma be mada ni cham magi kilo borwa enemy. Cham can in anyway keep chamang on. Muyeme no chiek la en ke can to no do nyak. Ina muchungwa beno the same way. Kun yame karma chon ga in pier muchungwa it take time. Even up to 5 years, even up to 3 years, even up to 2 years. We cham eno open my bear, unyang nyige come down my bear. Don't problem at ye, utima kija chima oberu ka yela manong, well, Jim can miss out. Karmo can la did Dr. Alfred no terror and I need cham in Makubi one will want a genetic modified enemy. Manuki kero ye yard money well down your yote. Keli wa perma pool, mother. Those are chemicals. Jimmy Chalo cancer again one no get Pien Jim ma pepe, madon kero, beru chalo yard, my inichame kumi, pay well kumi beru ma bear. One machala chuli, when you cham my young boy, cham ma bear, manu come down to my yard, dog better no poor window to a tata. Who cancer put what chow when you and church in. Dog better chow, but why to chalk a car enemy. A car ma chon look me to cancer pay winya tata. Pian man chama one watika chamna is not good for the body. It's not organic. It gimedo ye yard more we are down your. You don't Jimo wati mira wanung ju matiki nge ka chamo megetika kelo ne me kwanyo pa dano pajo. Pian chama gamente give me me kwanyo dano ma a crisis. Look, my cham here. Ki cham are they good for our consumption? Kape we need people more taking knowledge. Mene ane cham me guni kong wen kong gi pimo. In yang ne, ki ma be ma chama pidano. Inano. You don't appeal ma mega chair bot down duju. Ma the uti winyawa uku beno chair bot jumukane. One muchala chuli yang wa piero kuri ma be jamada. Kuri pool. Kuri nyim, kuri kal, kabi, Jimmy iguni wen yang kora kiro nenen wa winyo honorable Jimo terone. Fu chaka ya koi duma te ke chaka gero poro no kot chaka chwe abe the piero cham. Cham iguni wen chak ma be ada. By duk end of duma biar no dong kitika cham manyen ke ngogeni. Uwe ono cham pe bale dok bene cham chek ma be me konya dano. Meanwhile kitika koro kal gini no gi piero la yata gi we ko kong in between gi piero guana gi no tika kwanyo ne eneno kabido ko biro towards the end after kwanyo kal gi poro eruni wen I meet in between ngo kar man no ke tie no gi money ti ma ge ko tie or something is there man no gi ramo chamane por chama tika cheke poro but because of look my climate change community me wen tika to o altering kir ma dano piero ki chamo kwede kira yam no wa kero ni duma dek to duma bichil no cham tiga ka tigi poro kombe repetie donc je mu kere malu lo compero yen jo matigi poro u pet wunu yen ana tigi cousin ma mega mo pero yen 10 years ago a thick tree Comberi is enjoying. He's a millionaire. This is somebody he didn't have any money. Not even 500,000, not even 100,000. Come year a chill, take a $1 million a debt. Just 1 year and 10 years a chill. And a pair of acres a pa. And take a plan.
kira na mera Christine otero ni wan duju wen wa biru ki plan ene ka ruoro yeni wa churu wono pajo kaka putie farm tie let us do something mun jo mapajo bene winye kwedwa wan jo mo ti wo ma wa miero ni wa biru wono ki jiro mapajo kuno kon ko wa pien kombiri kwote pajo cham kene ni or ngar moni ni otimiri gi moni inoni migini ekario ikoma pani aboro no mege eno wa to no kwanyo charo pe otimwe wan rach ote wa machalo dana watimo wuno jeme ka chiel wero ngo ukonywa ukony pajo wa yen ka gipiero chi kod bidugo chen ineno yen kelo ngijo botwa lok mapol tutwal pe ka wiye mukene kone bitie doge abi mere mukene la chen en gin mana mere nyuako ne ki won jo mukene ni en apuo tutwal ber talo men mi atama be pen go ngeti gan kwe don ge no te anya temo gimaga man ngar mo biro mere anyway in meti pa kono ngar ma de ngar pe ka ni kane ute juma ti le ko ni boro dak dana pen piretek ka che wa ko ni kenwa anyway kay ner mo yo wajo pe chairman kono ma ge kar kono kimero ga ie kono ngage gina mene cha donyo we kom dano ka cha gwa ka dari kom dakta ko de war be ko ne wa pian normo ma be pen la pen ma chiel ne pingo achulo ma yam chon ne ge don wa malo mano ge tie o manen ma pe ma be mane ka dan don ma pala ma reba mer don be cha no don ge cha ko me wa don wa la kermo kenya ma cha gwa be na chame ge te contribution ti kom dano mer ma pian Data ke unyo Joyce uromo konyo wakon magamo la pen pangat pian piretek bene ngeo wek dan wak da kapur bo kimala kwang ke kono lala ke idi por kuja wek no kache gwa olto roche kunen kemera ine so paralis wadwa ene boru kache nen gamer mutie rome na burpe o chere commentsก็ดอยผมจำcái chung vào cáiว่าที่เยอะมีมาที่ natural อะไรมอเยเบะลอยเยอะมีก็ดงอยู่ไปอยู่แบบคิดมอเยมาที่ว่าอยู่นี่แต่เราไม่รวมปะเยนี่มาโน่ดอคิดอะไรช่วยดูดีนะอยู่kwedeนั่นเรามีโอกาสที่chungบอกเราomyeroว่า encouraging ด้านmetti che geni ma no do che tanno che io quelle e non mio io mi pare don o locke che codi ma John kai ne na cool con kan cool che ta John ma non yang che per ma non di do don per me che don ma in what ci do io anche tu bora parti che evidence ma io tu mi guarda io mo ba che timo genetically well, pelo para condano pelo to di na ram wa ti mera yeni ka ikiu ki yeni ma o do kita la ku di uni o do pere ana ye ka ti di na option ni ana ni ali no ando don ki tu bot wa ta ho ti yeni ka ke di por ku ma cham don ki da mo ki ka mo ka ki ma na no ni go cham ni no beh, ma perché lo per condano, perché lo per condano. E non mi don authorities ma come erano che ti twel, ma ti che ma come che ti ma ti che ma come che tu bot wa ti che Gulu University. Ma ti che faculty of agriculture ma ti non mi ero che ma come erano su veri tecnici. Che te twel di non erano ni geni ma così che geni ma che erano bambino un po' a pegno no che ne io tiro e don talen ana bolo don po lo tela ma fa già io ti io so che per cui non me ne geni ma che pelo no per geni ma wano con down io pelo per con down ento che me conne che kana io down mi io conne che mi non mi guardi che guardi che project ma la di ma buona che non è io bene encourage down e Buganda che lo fanno come che ma canta in London
di jogo chane di miu ki kabaga wilu mwani seedlings pogo ki dan ne ki dan menno kai perro la bolo no gina ki perro ye mwani ki tumbo to bene ki poco yen ma gina pogo ni kano ki ramu rubu ne ki jem bogo ma konyo dan yo ma kumeno ameyu do ko mwani gwa ta ki tumbo ko to ki ramu no yo mo ma no ki rubu ki jem na no da romo na perto me kon ye ke kangi ma gwa kelu cham yo kelu lo so ma do kum timbu genetically modified food plants and only don't paramu gam na pian pati ki chaben na wati ni gwa kelu pa ho kelu pa no wa no ma no pe gi ta nyam kara ma apo yeah but better panelist kachionen tikima merene chawa tega chiaro gare imetu wa kenya ke nene kar comments always but no kar me comments anyo kwana ne bena nyo gadi la pen angeo perti bod jomati Uganda Facebook petika tutwal Uganda ti little bit of restriction no again ket ber cham ka nam tio cham ka no petio keta no na no tio kerene jomatu tigi VPN kan tigi kar menano live show ke streaming ngagane but nene kwanyo karo me machero YouTube and YouTube tiga teach kamo kan ko beri for restriction me kan pe kamo kan enjoy burlo kamo kan kabiti chere non kar e subscribing e YouTube megwa ke chere link tree ino YouTube link me tikono Facebook Twitter kono WhatsApp kono ga wen tikono my round following page mo kan my none alto wa pekeng yuma ke barwa ka en chande ke chande ke nian mo kana bana so panelist adwa tal boro ma put pe yago chairma bo chawa tiga chairo gare la mera jis ana chinti mala amyero na Ahmed wie manana ti wenya yeah ti wenya amyero wie manana mano put po waloro inero lo compare yenti konyo wa yomu kene me business en kero na ne waloro pero ma pol ma wan watika no ne wa pegi ngej ije mara mo kelo chente chingwa inero jimi charo desk me gang kwane ma yamwa kwano ke ni agi kom yen pien wana ngini bow me gero ke kan endo yen gene cupboard gi kono wardrobe gi table gi coffee table gi come beri or kwan gi paluteno wagi offices wen agi kom yen tidong waniru ni wariamo cham gi kom wagi pit yen mu kena magi none ruate gi jemi chalo ewi ineno so pe wa business pe kumbiri kenu na winyo kere pot jimi eno wachi tie yen mu kena magi beru ka pogo ne matino mano food ki tiene industry go man gi pogo bodano kai tigi poro that is another form of business ma in ngar mo ne ramo timone nong you ikere nena ki Jimmy is based in Lamuo and ti darma wire iloba chuli kaka duji gulu kenyo kere winyana ne benaro wajo bine ka underground gulu kenyo ni kibum kuja pade is all over the place and latin ma anange personally it is not somebody ma darma dirko ni fu darma tedi ina ki utimbe ukonye kikenu business me yen en ma ina ko wati ma geto yeno to money ti affecting one in different ways climate change getting me one and to also we can plant more trees ni wakero as part of business me konyo kowa ina me no chena me chulu ti no kwan me pension kero nenen getero yer mo kana ri pi mo amala ya pa and onward omyero wapiru gin en ka wonu tigi facilities me pero ne yalo fam gene mero last gen mana mero lo ne ana poere to better kere wai lo my pension and again piretek ke chalo wan ge en mo kana ken mo mero wen neno wa pero an per kana meno gena binen kong eno pen ikar madong na chaka ma do me komane eno ge chama eno mano na pale kere mora mar mangich in meti wa ken put bene ramote mone nene e pero ken pe in mene ken ko lo tiano me tin pol tiano me wen ene inya
Berma megi wigi bi po pini ya ene ba kwara yang mo chako tim ga kore wa gen man gi mete kere ne nyur borgi so nene itimo ngo man ruate we environment omego was saving for donyi aro now panelists chawa tika chair ma put pe ko chair kwan comments ka ngar tiki ma mera wa omyero ko yoro wa wane ken ma warama chair get comments Christine tie mera ma nyoga gen o nyoga bol le grace ki kuche ka ne we're not lady grace the tiere you try god robina ti we pwony wa kile wa chuli kwamo le wa chuli anche mo adi go plano che ero via candido che non che mi cerca più young anda da pe kan ni ti wa Uganda yeah doctor why take mera ma put pe a kelo me doctor Amero medo pian Lady Grace lo pi no yo mukane medina kelme konyo ko dano yo met teo tinga winya mabe yo te wi okay kitung bora da ko winya ni Amero wati gene Amero la dit Dr. Kita Julu Pernie Kendina Otara ta Choli and kick a deal may you begin me say you say film at that target cancer and the film of papa. Kumbedi uti company mama kumbedi yugo kano magiluoni lodi kano mati uki sola magimirne ite padi ukatemone magimirne uti groups among what groups among ena yegu bedina responsible me poco ne kindi ma che poco me nono ento battery man gini ano tiu kwede I no mero charging eno not your charging point ma ge mete di yubi ma eno ni bene group mona e romo loye ne ento kati charging omyero inde chu len di charging come on go up mano the page in the go ke romo no ne kwa ko di ka charge ni anu utum ngarmo bino gamo kita inero cylinder me gas dina ta 2 minutes wa gamo mania chulo dina chero kwere ilaho kumeno man project ma antika TDA ma merni kite padi eno mio jema kumeno kano waromo kubu ki lutela entalo Jimmy di eno no romo chapo konyo ko dano wet dependency kum yen metedo o da pin nyomaka o da pin endo kid metedo ne tija edon mirno dano ke tu padi kuno bi romo konyo ko dano e charo da ka kar mo binen wa bino kar and then romo bino the program and tibina to and come apoy. Yeah, atam gena be ma da doctor kache ne ni ramuno and we go be no watch o pondano ke no ma timo invention man kar kerene and then gena pe ta to ben ko be ni down to wen chicken nano maka chala ye gena chel metero ke yen tie en yen man redo madana tor ke technically ngaro pa mero ir kar kuldom dana manglaran maka gmeran chigri gon ngane so anene pe ta kache o watiki contact pangat ene wano kar mekel ne wa ko chak laro pa jojo chan pen ene in gena peta ta nene ka geno watimo ko ruyu ene ye katwere so yeah parles anana me robe na dugo obe konyo wa kwano comments mati in mati wa kanyo foot peker comments mo che itamne tikere nene kar mo foot pe ya wa char mabo tal putie borwa parles kache nen ngatik ma mer kache wanan comments nono wa chiar ga dal doge wa dong de ka maramo okay wa chiar comments okay wa dong de ka maramo bor kana wa no wa giro show matien so la men waro bena kena pol karne o mi tal botin mener ne I konyo wa ke kwano log matie wa so
Wachiro waneno comments aduong tutwal but wakwanyo kar me kwano gi obana yor. Wachak ke comment. Okay, for Jimmy. Comment Machel Akbar Mandela Nelson. Wajani ana tie ilobo pa rabu kata doha. Pinkan liet mapilare. Ento lobo man tie ki chente kun kitie ya ro keken ingomge. Yeah. Man Ruth among watie ki group ma kiluoni maga. Amito ngeo ne kajime mone tie ye. Pien dano maduong mamero puro yen duong man bene gimero kodi. So there's a group maga. I mean maga. Mero peto yen duong. Yeah, so wabinana ni kagien kawa no na ba Jimmy Amone chuwanana wakubu ke among Yeah, Ruth among. Yeah, group mano tie gimiro per yen en kache yen ma honorable mono tika pone ni ramo o borge be pian piretek kache juma tiki mire meti mane wa ko chapte na ka yen meti wa ke mai tiki program ma te similar ke ma pa Jimmy Amone ne nene kar ka maleng wa dano ne tie kwede wa no kenen ken me dano wa per yen at least ka ngara je chelo per ter kera de a chule lum dano weng chino kenen mo no ngemwa manak na chulo pongo ke yen maber da maneno met ya wamera nyem man comment wanye Okay, sorry man lum odwa wanye lo compare yeri piretek tutwal ento be tutwal kalutino mati wako miero farming miero otime me konyo dano makwo ya nyimpa lutino wa man lum odwa wajani achuli wa miero gichat achuli wa miero gichat kom pod achuli lebo chule dangwa ba achuli wa miero gichat kom pod achuli wa matie wako pe lorok achuli Uganda second achuli South Sudan ruome Kenya ki Tanzania jona ni chati ga lo kom charngom ni gichat borwa keken ento pe dano malorok especially dano matie South Sudan Kenya nyo Tanzania and this time me bolwa anyway and get bede nan chegwa kwano leba chule chamo kana yelo wa nan kache inano gen job and ga pe le mono wat no tenin po chan be kwanam pila kerman yeah wanana get wanana at least okay man lo mo do wajane dogo tie chok ne ubinano iwang actually tie wako development binen chan pere ubinano jone la yeba jene kele mono okot trick wajane actually mod bot uno ofo emego yeah angeo odo ache actually no down gulu but take level actually ma tie South Sudan where no kwana level actually mo kana yelo but again so again what mono where no again o kwan bene kwana better yard man Facebook user wajane hey my elders thanks for the show. Genetically modified strains of seeds are not for the human health. We come up with ways to let our local people preserve local seeds. Tama bayano.
Yeah, and man, Bosco, Oriam John Bosco, and mucho comments and. Lowo mo dwa wacho ni actually miero ki chat ngom yo me chat ngom weko kony en me business ne kil family ye nyim wek beno dong bot family pegi geng chat ngom bot actually wade kiken ento bot lo rock penene maber nen wan luchan actually matie gang chan dit tutwal. Ruth Amone among Wajani Sore Maga is make actually green again. So man and it kono ya Hon Jimmy Amone ticket gum and don't kong okube maybe ketar paluo, but we'll get his contact on online. Yeah, Ruth kachenen ite ke genene nene gene waramo kupe chi wa kubu kenu un ke honorable mona chi unena ken ma ramo chao tich kachir pen per te kadong utidok group korene ka waramo goro dog tich kachir wa no and chao nen ena gena per te so no gimachel so pero agi kom genen senten ma cho en. Okay. All right. Yeah, no again ago. Kidong Ruth among Wajani Maga is make actually green. Yeah. Okay. So yeah, anyway, comments but doing ritual pian phone Martin it is straightforward ma in my win and all to per technique tio kere ichak per yen ichak nan ken ma ramo preserving gang ma go wa po wadoni yaro ka wadoni yaro dugunete pian no matter introducing kono irrigation nga ge wa do again is more costly than me doni me chak tije ko perni. At least we can still do something kawat we're very serious here. So panelists, chawa do cherga tumgere maput pe awalor ngartegi lok na gigi bot luak che amia tal bodo wakonen ken medalo dog matin. Kadong chepe adwa amia tal tin bot Dr. Alfred Banya metelo waichwin chuanen ken mo lor dog matin. Doctor. Jimmy, for panel members, even for Jimmy Amone, Bernard, Jomo, Berukagina, can you have to kwede the program in the Lego new what catching the paper like we. I were probably were married off a poi Kelua, the bit ending. A lot of time you can keep wagwok, meat, my enemy, why we love a canny wagwok, the yedi, nom, to Jimmy Pari. Well, like me, the meaning what you go, to tackle. Mati, you mati, tam, you mati, wagwok, to make man. One name I only don't want battle. And so, Jimmy Mobile, then around you there. Well, like me, the Jing Twinwa, the Yab Yo, well, lock my what's up, lock for ending. What Kerunity, Joma Bukeru, Jimmy Doy, Tipadu, one never keep me, Jing or Kobe. Well, Lego man in what were Jesus Christo. Amen. Priman kelowa agirma yumatin maput pe agwa giro bana mete a 12 football jumagi pinian matin po nano wang panelist mukane chala Professor Kennedy Amone and titi mama komena o men wa Caesar public bana put titi ma komena tien men wa Alfred o karayot bana titi ma komena but kia chill man di ben and tiwa pa kucha and no matter gimo long ma megano dog duong but
join weng de wish gitie no ket watiene but legane ka gitie no ka wang tiga wat kar wa bi war ket ki I chapet manien nyo yomo kan matiga biana nyim penial matien o wai ne babai wono wa ma ga wono da chieng ade manien ke yo mo kan ma wa bi kelo bodo mo put bia ke bot Jimmy Amone ma na put nene peken yo mo kan de jakamalo wono babai ma ga wono Better go away, do you?